ungangitshela ukuthi uyinyanga kudala uyinyanga endala ungandlela uma nomuntu oceda kuphuma December njani. And mind you, I'm 15 years of age. I'm 15 years of age. The way ungazithembi ngakhona nyanga ndini. 15 years of age. Into babiza ngi-miscarriage. Yizo lezo engathi ngizocila kuzo kakhulu because umuntu uzomiscarrier or ayenze ibiza ngani abortion, but akazi importance ukuthi ama uqeda lapho what should you do, right? Uyafihla wena uvala umlomo awazi ukuthi yenzani lento leyo ik-affecta kanjani, right? Asivezela ngendlela ezihlukile khona bangaboni totally, so lento leyo uhamba bese uyokhoza ukuthi uhambe uye kwenye inyanga oyithembayo nakhona, and then uyahlolela ukuthi ngabe yiyo na ngabe yiyo na lento engiyicabangayo or ini. But wena usuku uyicabanga kusho ukuthi leli dlozi elizama ukubonisa ukuthi no khona into eyenzakalayo. Ngisho idlozi ngamanye amalanga alifika ngomcabango wena uzotshela ukuthi hayi into engiyicabangelayo nje kanti akusuke kule dlozi hamba bese la kukhombisa indlela.